Bapak Haji Ehan, Nok Ipen anak wadon, Papa Rahma, Mama Rahma, Abie Irgi sing beta ijen. Bapak Haji Kawali, Kang Warid, Warid Loper. Warid, Kang Bapak Haji Kawali, Kawasaki, Awawi, Awawi. apa nasib badan ninggang lagi kaberen kerjane Taiwan gajinya lumayan wong wadon jaluk duwite alok pisan Bawa dapat, Haji Warid. ajani Ayang Rosa Jeno. Rosa Jeno, ari kanggo Vietnam duit beli weru emeng dicokot lambene Bapak Haji Ehan, metu jutaane kaya duit wis langkang pokokane khusus Mami Elgi Nok Nit sing di Singapura ayang Anita Nok Randa sing di hajat sekeluarga Bunda Hajat Jere, Bunda Hajat Ceri Cici Meline Gede Papa Ceri Kami Oli Mami Oli, Dugal baik atine Bapak duwe laki sampeyan Nagasi, tuyang tuku sepin online apakah Sabtu metu apa maning minggu sing dilurung ya ya yu ya yu Bobot, Bapak Haji Ehan, duit ladang takongan nang begening Vietnam pikirane bis campur setan anak rapi klanti pengen jajan kuli duwe laki jahat ning rapi kula duwe laki Mimi Fitri Bapak sayang Ehan, wong lanang Haji sing Ehan. happy Mimi Fitri sing nafsu Mimi Fitri Ari kanggo demenan duit beli weru emang Haji Dewo Haji Dewo sayang hasilnya lumayan Haji Dewo wong wadon jaluk duite angin Kang Haji Teo. Yaksil Haji Ibu Sabada, Yaksil Ibu Yaksil Kang Haji Kadewo, Haji Ibu Yaksil Haji Ibu Teo, Yaksil Siapa cerita Teo. Teo. Mamai Sulan 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 Siapa mama RT Bima RT Bima RT Bima RT Bima RT Bima Bukan baik atine duwe laki sampeyan bulan putus nabi online bakal satu matu
si bebadan RT Bima duwe lagu kaburan RT Bima kerja ning perapatan RT Bima gajinya lumayan RT Bima duitnya akeh pisan RT Bima duit beli baru eman Asik-asik. ayah tata borang ayah tata eman ayah tata duitnya akeh pisan ayah patah ayah saga